Mwaramutse neza nshuti mwe mwese mudukurikira ibihe byose hano kuri Shami TV, nizere ko mumeze neza. Mwaramutse mute, ikaze cyane ku makuru yacu yo mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku itariki 9 Werurwe 2026. Tudatinze reka tujye twinjira mu makuru ari kuvugwa mu karere k'ibiyaga bigari yabyutse avuga muri iki gitondo. Turajya no hanze imipaka ya Afrika. Hanyuma rero bakunzi bacu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yabwiye umuhungu wa Habyarimana ku mubano we na Tshisekedi u Rwanda rutawufata minenebwe. Hanyuma turababwira uburyo Nduhungirehe yanditse, turaza kubabwira ibyo uyu muhungu wa Habyarimana avuga. Murabizi ko mu minsi ishize uyu muhungu wa Habyarimana yagaragaye yagiye kwa Tshisekedi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibivugwa yuko bari muri gahunda idasanzwe y'ubufatanye na FDLR. Hanyuma turabigarukaho tubabwire niki Olivier Nduhungirehe abwiye uyu muhungu. Tudatinze turahita tujya Igoma, haravugwa urufaya rw'amasasu. Ibiri kuvugwa ni ibiki? Ese imirwano yahabaye imeze gute? Umujyi wa Goma murabizi ko mazigiye warafashwe na M23 kuva 2024 mu mpera zayo. Hanyuma muribuka yuko no mu ntangiriro za 2025 intangiriro za 2025 muribuka yuko M23 yafashe umujyi wa Goma. None ko hari kuvuga urusaku rw'imbunda, aya masasu yavuze bitewe n'iki? Yimirwano yabereye hehe? Haravuga ko AFC 23 ihanganye na FARDC. Ese FARDC koko nkuko babyemeje ko bashaka ko kwisubiza ibice byose M23 irimo, barashaka no gufata umujyi wa Goma. Turagaruka kuri aya makuru mbabwire reyeroma niki cyabaye, ni imirwano imeze gute, byagenze gute, niki kigamijwe muri uru rugamba. Turabigaruka tubabwire buri kimwe cyose kijya mbere. Hanyuma kandi turabwira yuko FARDC n'ubundi ibyutse irasi bisasu iminembwe, ntago byoroshye na gato. Turababwira ibice bimwe na bimwe izi drone za FARDC ziri kurasamo, turababwira uburyo ingabo z'ubundi ziri kwitwara muri kano gace. Buri kimwe cyose turagifite. AFC 23 kandi yarekuye abarwanyi 5000 b'ihuriro ry'ingabo za FARDC yafatiye ku rugamba. Turaza kubigarukaho muri aya makuru. Muri Mikenke ntago byoroshye, ingabo za FARDC n'abafatanya bikorwa bazo basubijwe inyuma na MRDP twirwaneho ifatanyije na M23. Turababwira uko urugamba rwifashe, ntago byoroshye na gatoya, barahanganye cyane. M23 turazwabwira ko yamaze gushyiraho abayobozi bakuru bashinzwe ibiro by'ubutegetsi. Turababwira buri kimwe cyose kijya mbere kuri aba bayobozi ba AFC M23. Ntago byoroshye rero. Turagaruka ku mpaka ziri kuvugwa cyane z'amadolari arenga miliyoni 11 z'amadolari y'abanyamerika yakoreshejwe mu ngendo za Perezida Felix Tshisekedi. Bivuga yuko yabayemo amanyanga akomeye cyane. Izi ngendo za Tshisekedi ngo zaba zaribiwemo amafaranga atagira ingano. Turagaruka kuri aya mafaranga, impaka rero ziri kuvugwa muri aya mafaranga turabigaruka. Hanyuma rero kandi bakunzi bacu, Perezida Donald Trump yashinje Ubwongereza gushaka kumufasha mu ntambara yamaze gutsinda. Ese Trump koko yatsinze iyi ntambara? Tukiri kuvuga rero kuri iyi mirwano hagati ya Leta Zunze za Amerika, Israel ndetse na Iran. Iran yavuze ko ifite ubushobozi bwo kumara amezi 6 ihanganye na Israel na Amerika mu buryo budahagarara. Hanyuma rero bakunzi bacu, muri iyi ntambara uyu munsi noneho bigeze aho ibintu bikomeye. Ariko Trump biravuga yuko afite amahitamo 4. Aya mbere ni ukwemera, ni ukuvuga yuko yatsinze intambara ye na Iran, yarangiza akava mu ntambara. Ibyo ngibyo bikagaragaza, nubwo byaba bimeze gutyo yabagaragaje ko yatsinze intambara, ariko ngo bwaba ari bwo buryo afite bwo gusohoka muri iyi ntambara. Kavuga ngo twarayitsinze none reka tuyikuremo. Ibyo nabyo bikaba byatuma ibibazo birushaho kuba bibi. Ikindi ngo hari ukwemera yuko yatsinzwe hanyuma akamanika amaboko. Ibyo nabyo byaba ari ikibazo kuri we ndetse no kuri Israel. Ikindi ngo nukubwira nuko Iran yakemera yuko ariyo yatsinzwe, kandi nayo ntago iteganya kubyemera. Turagaruka no ku zindi shuwa, hari shuwa nyinshi ziri kuvugwa muri intambara Trump afite ngo kugira ngo iyi ntambara ihagarare, ariko byose bikagaragaza yuko biraza gushyira umutekano we mu kaga bitewe nuko bigaragara ko iyi ntambara yamubereye insobe. Turagaruka ro kuri iyi ntambara mu buryo bwihariye, ariko munyemerere tuze kuri aya makuru by'umwihariko tugaruke ku mirwano yabereye hafi y'umujyi wa Goma. Ese M23 iri kubyitwaramo gute? FARDC yabishaka kwisubiza umujyi wa Goma? Reka ngaruke kuri aya makuru mu buryo burambuye
inkuru imwe ku yindi na makuru mwateguriwe rero kandi mujye kugezwaho nanjye Jean Pierre. Nawe witinda, habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera. Waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza. Mubona nari mfite ikibazo cyo kutabyara, ariko nyuma y'ubuvuzi gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania, nabashishikariza kuza namwe akabakuraho. Tambuka tugukize umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye. Kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagimpande, amibe, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara z'amarozi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano ndetse n'ibindi. Abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kurogwa. Nyuma naje guhura n'umuganga gakondo ukomoka muri Tanzania, aramfasha ndakira, none ubu ndi umusore ndagenda nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHR, dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0788 37 95 799. Niba ukeneye kumenya iby'ibwami byibariza bari ibwami baguha amakuru mpamo. Kirabove France ikorera i Paris mu Bufaransa niyo yizewe kandi ifite ubushobozi bwo kugufasha no kukorohereza kujya mu Bufaransa no mu bindi bihugu by'Uburayi, waba wifuza gutembererayo, guhaha cyangwa gukora business. Egera Kirabove France woroherwe no kubona viza yo kujya mu Bufaransa, wishurirwa ibyiza amaso yawe atarabona byanezeza umutima wawe, bikanagufungura amaso ukabona amahirwe yo kunguka biruseho no kugera kuri byinshi utatekerezaga. Kirabove France iguha ubutumire buturutse mu Bufaransa bwabanje kwemerwa n'urukiko rw'Ubufaransa, ari nacyo kiguhesha amahirwe agera kuri 98% yo kuba utabura viza. Ubutumire bujya i Burayi uhabwa na Kirabove France buba buherekejwe n'icyangombwa cyatanzwe n'urukiko rw'ubucuruzi mu Bufaransa, kandi bukaguhesha kugenda no gutembera uko ushatse mu bihugu byose bigize umuryango umwe bw'Uburayi. Akarusho no ku giciro gisabwa ku muntu umwe nacyo gisabwa ku muryango wose cyangwa itsinda ry'abantu bari kumwe, kandi uwemerewe akaba atagarukira i Paris kuko yanatembera mu Busuwisi, Ububiligi, Ubutaliyani, Ubudage n'ahandi mu bumwe bw'Uburayi. Gera ku birenze inzozi zawe zo gutembera i Burayi, kwidagadurayo cyangwa guhahirayo ibyo wifuza, ubifashijwemo na Kirabove France. Ku bindi bisobanuro bandikira unabasure ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ubashakire kuri telefone ubona kuri eka yawe. Reka abariyo duhita duhera iyi nkuru bakunzi bacu. Ntago byoroshye, imirwano ikomeye yongeye kubura mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ayihuru rya Alliance Fleuve Congo /M23 rihanganiye bikomeye n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ku bufatanye n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR kuri parike ya Virunga mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka ku baturage ndetse no mu nzego z'umutekano muri aka gace avuga ko iyi mirwano yatangiye kuwa gatandatu tariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2026 mu gace ka Rugari, by'umwihariko hafi ya Kanombe muri teritwari ya Rucuru. Nyuma y'u masaha make imirwano yaje gukwira mu bice byose bya Mutaho muri teritwari ya Nyiragongo, agace kegereye umujyi wa Goma, ndetse bavuga ko kugeza no muri iki gitondo imirwano y'ikiri kumvikana. Rero kuva muri iki gitondo abaturage batuye mu majyaruguru y'umujyi wa Goma batangaje ko bumvise urusaku rukomeye rw'amasasu arimo y'imbunda nto n'iziremereye aturuka mu gace ka pariki ya Virunga. Ibi rero byateje impungenge n'ubwoba mu baturage, cyane cyane abatuye mu duce twegereye aho imirwano iri kubera. Uyu mujyi wa Goma M23 maze umwaka iwurimo, kandi mu by'ukuri yakomeje guhangana n'iri huriro rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko harimo Wazalendo na FDLR. Icyakoza yabashije gusunika iri huriro rigeza kure cyane, ariko muri iyi minsi bigaragara yuko ibitero byongeye kubura mu buryo bushya. Rero amakuru aturuka mu nzego z'umutekano agaragaza ko iyi mirwano ishobora kuba ifitanye isano n'urugendo rwa bamwe mu basirikare ba AFC 23 bari bavuye muri teritwari ya Rucuru bagana muri Masisi. Ndagira ngo mbigaragaze neza noneho mbabwire mu by'ukuri iyi mirwano yavuzwe igoma yari ishingiye kuki, niki cyabaye, niki cyatumye haba iyi mirwano mu buryo bumwe, mu buryo bukomeye cyane. Hari kumvikana rero imbunda nto nini, hanyuma abaturage baravuga ko bumvise urusaku rw'amasasu, kandi ibi ni ibintu bikomeje kubahangayikisha.
ariko ni iki cyatumye habaho iyi mirwano? Muri iyi minsi ubutegetsi bw'i Kinshasa bigaragara ko bwashyize imbaraga mu kugaba ibitero muri ibi bice byafashwe na AFC M23, cyane cyane ibice imaze igihe iyobora. Rero AFC M23 nubwo imaze igihe iyobora bino bice, ariko aba barwanyi bo bavuga yuko bashaka kongera kubyigarurira. Rero ngira ngo murabyibuka Jean Kepurusi, uyu nguyu ni umuyobozi wa Kivu y'Amajyepfo washyizweho na Kinshasa ubwo yagarukaga mu mujyi wa Uvira mu minsi yashize. Muribuka yuko uyu nguyu yari yarahungiye Burundi ubwo M23 yafataga umujyi wa Uvira. Ageze muri Uvira yabwiye abaturage yuko bagiye gukora uko bashoboye ku buryo bigarurira ibice byose M23 yafashe. Ese ibi ngibi byaba biri muri iyi gahunda? Reka direct nkubwire niki cyateye uru rusaku rw'imbunda. Ese aya masasu y'imirwano yatewe n'iki? Amakuru rero atugeraho aturuka mu nzego z'umutekano agaragaza ko iyi mirwano ishobora kuba ifitanye isano n'urugendo rwa bamwe mu basirikare ba AFC M23 bari bavuye muri teritwari ya Rucuru bagana muri teritwari ya Masisi. Niki kintu bari bagiye gukora muri teritwari ya Masisi? Izo ngabo ngo zaje gucakirana n'ingabo za FARDC hamwe n'abarwanyi ba Wazalendo hamwe nabo mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR mu ishyamba rya pariki ya Virunga, bituma havuka imirwano ikomeye hagati impande zombi. Batangiye guhita barasana mu buryo bukomeye cyane. Kuri uruhande AFC M23 ngo yagerageje kwirwanaho mu buryo bukomeye, ndetse FARDC nayo na M23 na FDLR bagendana n'ubundi, aba nabo barashe mu buryo bukomeye, buri ruhande rushaka kwirwanaho, buri ruhande rushaka kurasa urundi. Hanyuma rero aka gace barasaniyemo kari kuri pariki ya Virunga, akakegereye umujyi wa Goma neza, ndetse nimba mubyibuka hagiye haturuka ibitero shuma byagiye biba mu minsi yashize, aho abarwanyi bagiye baza bakagira ibitero by'ibico bagaba mu mujyi wa Goma, ariko M23 ikabasha kubasubizayo. Iyi mirwano rero kandi yahungabanyije cyane urujya n'uruza ku muhanda mugari uhuza Goma na Rucuru. Hanyuma rero umuhanda ufite akamaro kanini mu buhahirane, by'umwihariko mu gutwara abantu n'ibintu, ndetse no kugeza ibiribwa n'ibikoresho bitandukanye ku baturage b'umujyi wa Goma n'utundi duce two muri Kivu y'Amajyaruguru. Kimwe cyo AFC M23 byarangiye ibasubije inyuma cyane, irabirukansa. Iyi mirwano ntago yaherukaga kumvikana muri kano gace, bitewe nuko aka gace kafashwe na M23 kari kafite umutekano mu buryo busesuye, ariko nanone bitewe nuko iki kirunga cya Virunga, iri shyamba rya Virunga ryakunze kwihishamo iyi mitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR, cyane cyane ko bakunze kujya baza kugaba ibitero mu mujyi wa Goma mu minsi yashize. M23 kabasubizayo, nanone bagatera M23 kabasubizayo. Rero byagiye biba ariko bitari cyane. Kuri inshuro rero urumva basakiranye, noneho hahita habaho kurasana mu buryo bukomeye. Tujye kuri parike ya Virunga rero. Iyi ni imwe muri parike za kera kandi zizwi cyane ku mugabane wa Afurika. Imaze igihe kinini ihindutse ahantu habera imirwano hagati imitwe itandukanye itwaje intwaro. Nubwo rero ari agace gakenewe cyane kurengera ibidukikije n'inyamaswa zirimo ingagi zo mu misozi, imyaka myinshi ishize imaze kuba ubuhungiro bw'imitwe itwaje intwaro itandukanye ikorera muri aka karere. Bakunzi bacu, iyi pariki ifite umwihariko, by'umwihariko kuri aba barwanyi ba FDLR, bitewe nuko kubera igihe bahamaze byatumye bamenya amakwe n'indake bacukura n'ahantu bakihisha, ku buryo bigoye cyane kubakurikira muri iri shyamba. Ihuriro rya AFC M23, uyu mutwe wa politike ikaba n'umutwe wa gisirikare, birumvikana bahuye rero n'iyi Wazalendo ndetse na FARDC ndetse na FDLR. Rero mu myaka ishize akarere ka Rucuru, Nyiragongo na Masisi kabaye indiri y'imirwano ikomeye hagati y'imitwe itwaje intwaro, ingabo za leta ya Kongo ndetse n'indi mitwe itwaje intwaro ikorera muri kano gace. Iyi mirwano ibaye mu gihe mu by'ukuri hari hashize ibyumweru bike hatangajwe agahenge mu mirwano mu burasirazuba bwa Kongo, ko kuwa 18 z'ukwezi kwa kabiri 2026 hari hatangijwe gahunda yo guhagarika imirwano mu rwego rwo kugabanya ubukana bw'intambara hagati impande zitandukanye zirwanira muri kano karere. Icyakora amakuru aturuka mu baturage n'inzego z'umutekano agaragaza ko nubwo hatangajwe agahenge, ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugaragara mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru n'Amakivu y'Amajyepfo, aho imitwe itandukanye ikomeje kugerageza kwigarurira ibice by'ingenzi by'utu turere. Abasesenguzi b'ibibazo by'umutekano mu karere bavuga ko imirwano ikomeje kugaragara hafi ya Goma ishobora kongera gutuma umutekano uhungabana muri aka gace gafite abaturage benshi kandi bafite akamaro
gafite akamaro kanini mu bukungu no mu bikorwa by'ubutabazi ku mpunzi ziri mu nkambi zitandukanye. Mu gihe imirwano ikomeje, abaturage batuye hafi ya pariki ya Virunga bakomeje gusaba ko habaho ingamba zihamye zo guhagarika intambara kugira ngo ubuzima bwabo n'umutekano w'akarere wongere gusubira mu buryo. Nuko nguko rero ibintu byifashe. Hanyuma rero mu kanya ndaje rwose tuvuge noneho n'ibyabereye muri Mikenke ndetse na Minembwe, ariko reka tubanze tuvuge kuri ambasaderi Olivier Nduhungirehe ibyo yavuze kuri uyu mugabo Jean-Luc Habyarimana. Uyu n'umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, ukomeje gukorana na FDLR mu buryo bukomeye cyane, ndetse na nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabigarutseho mu ijambo yagejeje ku badiplomate bahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda. Hanyuma rero minisitiri nyine nk'uko nabibabwiye w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe yabwiye umuhungu wa Habyarimana Juvenal wayoboye u Rwanda Jean-Luc Habyarimana ko u Rwanda rudafata minenebwe umubano we na Tshisekedi, perezida wa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero yabigarutseho ubwo yamusubizaga nyuma y'ubutumwa Habyarimana Jean-Luc yatambukije ku rubuga nkoranyambaga. Uyu muhungu wa Habyarimana yifashishije X agaragaza ko u Rwanda nk'urushaka guhunga inshingano zarwo nyuma y'uko Amerika ifatiye ibihano bamwe mu basirikare bakuru ba RDF ibashinja gufasha M23 ihanganye na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Kuri we rero ngo rushaka ngo kwitwaza ingendo ze zihariye yagiye agirira muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uburyo bwo gushimangira umubano wa Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ngo kandi ntaho bihuriye. Rero Leon Habyarimana asanga izo ngendo yagiriye muri Kongo ntaho zihuriye n'ubufatanye bwe na FDLR, ahubwo ko ngo ari ingendo ze bwite yagiye agirira muri icyo gihugu cyahaye intebe FDLR igizwe n'abasize bahekuye u Rwanda muri jenoside yakorewe Abatutsi. Rero ambasaderi minisitiri Olivier Nduhungirehe yahise asubiza umuhungu wa Habyarimana washatse kwigurutsa umubano we na FDLR ndetse n'ingendo z'Kinshasa azigaragaza nk'izidafite aho zihuriye nawo, maze aravuga ngo ndibanda cyane ku byo wagaragaje ko ingendo zawe zihoraho Kinshasa zari ingendo zihariye private. Igisubizo cyanjye ni iki ni igitutsi ku nzego zacu z'ubutasi. Waba uvuga abantu basanzwe cyangwa ibigo. Yongeraho ati ibikorwa byawe by'urugomo guhera mu 1994 byakomeje kugenda byisubiramo, aho kuba mu buhungiro wishimye, aho gushaka akazi mu Bufaransa wahisemo kwinjira muri arena mu kibuga ukorana na FDLR igizwe n'abajenosideri na perezida Tshisekedi mu gutegura ibikorwa bigamije kugirira nabi igihugu cyawe. Nduhungirehe yamweretse ko mu buryo yakora byose u Rwanda rufata umubano we na Tshisekedi na FDLR nk'ikintu gikomeye, atariko ntugire impungenge, ibyo bikorwa tubifata nk'ibintu bikomeye. Ambasaderi Nduhungirehe kandi yongeye kwibutsa ibikorwa bibi byaranze ubutegetsi bwa perezida Juvenal Habyarimana, harimo urupfu rwahoze ari perezida wa Repubulika ya mbere Gregoire Kayibanda, Ferikula Nyiramutaramirwa, Silvio Sindambiwe, abatutsi bishwe ku Murambi, Kibirira, Bugesera, Mukingo mu 1990, na Agathe Uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe n'abandi. Yibukije rero uyu muhungu wa Habyarimana kandi abakobwa bamushinje imbere y'urukiko rwa gisirikare mu Bubiligi kwa 22 Kamena 1994 bamurega gukangisha kurasa yifashishije Vector R4, imbunda yakundaga kwitwaza. Mu murambo wa Agathe Uwiringiyimana wari wishwe mu gitondo cyo kuri uwo munsi. Perezida Paul Kagame ku itariki 3 Werurwe nawe yavuze ko ku bushuti bukomeye buri hagati y'uyu muryango wa Habyarimana n'umutwe wa FDLR wiyemeje guhuza umugambi nawo, ndetse kuri ubu akomeje gusura Kongo mu gushimangira ubushuti afitanye na FDLR. Ati umuhungu wahoze ari perezida w'u Rwanda wagejeje iki gihugu kuri jenoside n'abandi bafatanyije bakomeje gusura Kinshasa mu rwego rwo kwagura imikoranire yabo na FDLR kandi bagahabwa ikaze. Kugeza ubu muri Kongo habarurwa abarwanyi ba FDLR bari hagati mu 7,000 n'ibihumbi 10. U Rwanda rwerekana ko uretse abarwanyi b'uwo mutwe unubakiye ku ngengabitekerezo ya jenoside, ari nayo ukomeje gukwirakwiza mu yindi mitwe y'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo bikorana. Mu mpera za 2025 byamenyekanye ko perezida Tshisekedi Tshilombo na Repubulika Demokarasi ya Kongo n'umuryango wa Juvenal Habyarimana uba mu Bufaransa
batangiye kunoza umugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda babinyujije mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Amakuru yizewe rero avuga ko Tshisekedi n'umuryango wa Habyarimana bateganya guha FDLR ibikoresho bihagije bayifashe kubona abarwanyi bashya kandi ihabwa ubuyobozi bushya, aho umuhungu wa Habyarimana Jean-Luc Habyarimana azaba ari we muyobozi mukuru w'uyu mutwe. Umuntu wa hafi biro bya perezida wa Tshisekedi wa Kongo yahishuye ko ubutegetsi bw'iki gihugu buri gukorana na Jean-Luc, abanyamuryango b'ihuriro RNC riyoborwa na Kayumba n'iyiyita guverinoma y'u Rwanda iri mu buhungiro iyobowe na Padiri Thomas Nahimana. Rero Olivier Nduhungirehe yagaragaje ibintu bikomeye uyu muhungu wa Habyarimana akomeje gukorana na Tshisekedi, ibigaragara ko bafitanye umugambi umwe. Rero ni ibyatangajwe na Olivier Nduhungirehe. Hanyuma rero kandi dusubire muri Repubulika Demokarasi ya Kongo nk'uko basezeranyije mu ijoro ryo ku itariki 7 ingabo z'ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kinshasa zatangije ibitero bikomeye zirasa amabombe akabije mu by'ukuri mu duce dutuwe cyane twa Gakenke, Kalingi n'ahandi hakikije agace ka Minembwe. Ibi bitero byakozwe hakoreshejwe drone za kamikaze byibasira nkana abasivile n'imitungo yabo nk'uko bigaragazwa n'itangazo rya AFC M23. Hanyuma rero ahagana mu masaa 11 z'igitondo iki gikorwa cyo gutera ibisasu cyakajije umurego by'umwerekeje ku cyumweru, kibanda cyane cyane muri Kalingi no mu nkengero zaho, aho ibitero bikomeje kubiba icyoba ndetse no guhitana abaturage. Mu rwego rwo guhangana n'iyi ntambara ngo bashojweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa, ngo ingabo za F23 na Twirwaneho kuri ubu ziri ku rugamba kugira ngo zirengera abasivile, gutekanisha ibice bayoboye kandi zihoshe ibyo bitero by'ubunyamaswa. Tukivuga rero kuri iyi mirwano, reka dute tujya muri Mikenke. Ahangaha ni mu duce two muri Kivu y'Amajyepfo. Ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo bazasubije inyuma byasubijwe inyuma na MRDP Twirwaneho ifatanyije na AFC M23. Amakuru yizewe rero aturuka mu gace ka Mikenke muri teritwari ya Mwenga mu Kivu y'Amajyepfo aravuga ko kuri iki cyumweru tariki 8 habaye imirwano ikomeye yahuje impande ziri mu ntambara mu misozi miremire y'akarere ka Murenge. Iyo mirwano yahuje ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, imitwe twaje intwaro ya Wazalendo, abarwanyi ba FDLR, abacansho ndetse n'imbonerakure zo mu ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi CNDD FDD. Ku rundi ruhande hari umutwe wa MRDP Twirwaneho ufatanyije na AFC M23 bakomeje kuvugwa mu mirwano ibera mu misozi ya Minembwe, Mwenga, Fizi ndetse na Uvira. Amakuru aturuka mu baturage ndetse n'abandi bakurikiranira hafi ibibera muri ako karere avuga ko imirwano yabaye cyane cyane mu masaha y'igicamunsi, aho impande zombi zakoresheje intwaro zitandukanye. Umwe rero mu batanze amakuru agize ati mu Mikenke habaye imirwano ikomeye cyane, ariko ingabo za FARDC n'abafatanyabikorwa bazo basubijwe inyuma bikomeye na MRDP Twirwaneho ifatanyije na M23. Amakuru akomeza avuga ko kuri ubu MRDP Twirwaneho na M23 bagenzura igice kinini cya Mikenke, mu gihe ingabo za FARDC nabo bafatanyije zigenzura gusa agace ka centre ya Mikenke. Iyi mirwano yabaye ku gicamunsi rero yakurikiye indi yabaye mu masaha ya kare y'igitondo mu gace ka Karingi gaherereye hagati ya Mikenke ndetse na Minembwe. Amakuru kandi aturuka mu nzego z'umutekano muri ako karere avuga ko ingabo ziri ku ruhande rwa leta ya Kongo arizo zabanje kugaba ibitero muri Karingi, ariko nyuma zikaza gusubizwa inyuma na MRDP Twirwaneho na M23. Kugeza ubu amakuru atangwa n'abakurikirana hafi imirwano aravuga ko uduce twa Karingi na Bidegu tugenzurwa na MRDP Twirwaneho na M23, nubwo imirwano ishobora kongera kubura mu gihe icyo ari cyo cyose. Hanyuma rero iyi mirwano ikomeje kubera muri aka gace iri gutuma abaturage benshi bahunga ingo zabo, bamwe bakerekeza mu misozi itandukanye bashaka aho bikinga. Abaturage baravuga ko bakomeje guhangayikishwa n'imirwano ihinduranya ibice bigenzurwa n'impande zitandukanye. Abasesenguzi nabo baravuga ko igihe cyose imitwe myinshi itwaje intwaro ikomeje guhurira mu misozi ya Minembwe, umutekano w'akarere ushobora gukomeza kuba muke, bigatuma abaturage bakomeza kuba mu kaga. Hanyuma rero duhita tubabwira ukuntu M23 yashyizeho abayobozi bashya
Hanyuma dukomeza n'andi makuru, ihuriro rya politike n'igisirikare rizwi kwa Alliance Fleuve Congo ryafashe icyemezo gishya kigamije kunoza imikorere imikorere y'inzego zaryo mu rwego rwo hejuru. Mu cyemezo cyashyizweho umukono tariki 6, ubuyobozi bw'iri huriro bwemeje ishyirwaho ry'umuyobozi w'ibiro bya politike, no kuvuga directeur de cabinet, hamwe n'abamwungirije babiri. Iki cyemezo cyafashwe n'inama nkuru y'ihuriro Conseil d'Alliance, hagamijwe kongera imbaraga mu guhuza ibikorwa bya politike, ubuyobozi n'imikoranire hagati y'inzego zitandukanye zigize iri huriro. Nkuko bigaragara mu nyandiko zashyizwe ahagaragara n'iri huriro, ishyirwaho ry'abo bayobozi rishingiye ku mpamvu nyinshi zifatika, zirimo gukomeza gushyira mu bikorwa icyemezo cy'intego za politike z'iri huriro, kongerera imbaraga mu guhuza ibikorwa bya politike, ubuyobozi n'ububanyi n'amahanga, guteza imbere uburyo bwo gutegura, gusesengura no gushyira mu bikorwa ibyemezo by'inzego z'ubuyobozi bwa politike, gushimangira imikorere ihamye hagati y'inzego, amashami n'ibigo bitandukanye bikorera munsi y'ubuyobozi bwa politike bwa Alliance Fleuve Congo. Inama nkuru rero y'ihuriro ryatangaje ko gushyiraho ibiro bikomeye bifasha ubuyobozi bwa politike ari ingenzi kugira ngo ibyemezo bifatwa bishyirwe mu bikorwa ndetse kandi bikurikiranwe mu buryo bumwe. Mu gufatira icyo cyemezo, ubuyobozi bwa FC23 bwagaragaje ko bwashingiye ku mategeko atandukanye, arimo itegeko nshinga rya Repubulika Demokarasi ya Kongo ryo kuwa 18 z'ukwezi kwa 2026 nkuko ryagiye rivugururwa, hanyuma itegeko rigenga ivugururwa ry'inzego zimwe z'itegeko nshinga, cyane cyane izivuga ku mikorere y'inzego za leta, inyandiko shingiro y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo, cyane cyane ingingo ya 3 igena imikorere y'inzego zaryo. Ubuyobozi bw'iri huriro rero bwavuze ko iki cyemezo cyafashwe nyuma y'ibiganiro byimbitse hagati y'abayobozi baryo, hagamijwe gushaka uburyo bwiza bwo kunoza imikorere mu gihe ibikorwa byaryo bikomeje kwaguka mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko bigaragara mu itangazo rya FC23, wagizwe umuyobozi mukuru w'iri huriro, no kuvuga directeur de cabinet, ni Yannick Chisola. Hanyuma ihuriro FC23 ifite ijambo mu by'ukuri rikomeye mu bibazo by'umutekano byo mu burasirazuba bwa Kongo. Abasesenguzi bakare bavuga ko gushyira abayobozi bashinzwe ibiro bya politike bishobora kuba ari ikimenyetso cy'uko AFC23 iri kugerageza kwiyubaka mu buryo bukomeye bwa politike, ifite inzego zicunga neza imiyoborere n'imyanzuro ikomeye. Ibiro bishobora kuba igice cy'ingamba zo gushimangira uruhare rw'iri huriro mu biganiro bya politike bishobora kuba mu gihe kiri imbere mu bibazo bya Kongo, cyane cyane mu rwego rw'ibiganiro by'amahoro bikomeje kugeragezwa n'imiryango mpuzamahanga ndetse n'iy'akarere. Tudatinze rero, ntago dutinda mu makoni, reka twihute tujye i Kinshasa, aho mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo ikomeje guhura n'ibibazo bikomeye by'umutekano n'ubukungu, ingendo nyinshi za perezida w'iki gihugu Felix Tshisekedi yagiriye mu mahanga mu gihe gito ziherutse guteza impaka n'ibibazo byinshi mu baturage no mu busesenguzi bwa politike. Amakuru atangwa n'amasoko atandukanye agaragaza ko hagati y'itariki 6 z'ukwezi kwa mbere n'6 z'ukwezi kwa gatatu, Perezida Tshisekedi yakoze ingendo 11 mu bihugu bitandukanye byo ku isi, zigamije ahanini ibiganiro bya diplomasi, kwitabira inama mpuzamahanga no gushimangira ubushake n'ubufatanye bwa politike n'ibindi bihugu. Muri izo ngendo rero, Perezida Tshisekedi yasuye ibihugu byinshi by'ingenzi mu rwego mpuzamahanga, birimo Angola, Togo, Switzerland, aho yitabira inama mpuzamahanga izwi nka World Economic Forum yaberaga i Davos. Hanyuma yagiye mu Fransa, yagiye Congo, aho yitabira ibikorwa byabereye mu mujyi wa Oyo, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Leta Zunze za Amerika ndetse na Ethiopia. Bimwe muri ibi bihugu ni abafatanyabikorwa ba Kongo mu bya politike, umutekano n'ishoramari, cyane cyane mu gihugu gikomeje gushaka inkunga mpuzamahanga mu gukemura ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwacyo. Amakuru atangazwa n'abantu bakurikirana hafi imikoreshereze y'ingengo y'imari ya leta agaragaza ko buri rugendo rw'umukuru w'igihugu rushobora gutwara miliyoni 1 y'amadolari ya Amerika. Aya mafaranga rero akaba akubiyemo gukodesha cyangwa gukoresha indege ya perezida, umutekano w'abamuherekeza, icumbi n'ibiribwa by'intumwa za leta, gutegura inama n'ibikorwa bya diplomasi. Iyo mibare rero ishingiye mu by'ukuri kuri ayo makuru, bivuze ko ingendo 11 zakozwe mu gihe cy'amezi 2 gishobora kuba zaratwaye hafi miliyoni 11 z'amadolari y'abanyamerika, angana na miliyaridi nyinshi z'amafaranga akoreshwa muri Kongo.
Iyi mibare rero yateje impaka zikomeye mu gihugu. Bamwe mu basesenguzi bavuga ko izi ngendo zifite akamaro mu rwego rwa diplomasi, cyane cyane mu gushaka inkunga mpuzamahanga ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo, aho imirwano imaze imyaka myinshi hagati y'ingabo za leta n'imitwe itwaje intwaro. Ariko hari n'abavuga ko muri iki gihe igihugu gihangana n'ibibazo bikomeye by'ubukungu, ubukene n'umutekano. Amafaranga menshi akoreshwa mu ngendo z'abayobozi ashobora kongera umuvuduko w'imikoreshereze mibi y'ingengo y'imari. Nyamara rero ubu uko ibibazo by'ubukungu n'umutekano byiyongera, ni nako abaturage barushaho gusaba ko habaho gucunga neza umutungo wa leta, kugabanya amafaranga adakenewe. Rero urumva ko abaturage bavuga bati ntago bikwiriye kuba perezida yaba agikora ingendo zingana gutya mu gihe igihugu kiri mu kaga. Tudatinze duhite twihuta tuvuge uburyo Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yabwiye Ubwongereza ko budakeneye ubwato bwabo bunini bwifashishwa mu kugurutsa no kugushaho indege. Ashinja Minisitiri w'Intebe Keir Starmer gushaka kubafasha mu ntambara bamaze gutsinda. Hanyuma rero kandi tunasoreze kuri iyi nkuru aho Iran, umutwe w'ingabo za Iran uzwi nka Islamic Revolutionary Guard Corps, watangaje ko iki gihugu gifite ubushobozi bwo kumara amezi 6 gihanganye mu ntambara na Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishyize hamwe. Ibiro byagarutswe n'umuvugizi w'uyu mutwe Ali Mohammed Naini mu kiganiro na Far News Agency, ati ingabo zacu zifite ubushobozi bwo gukomeza kurwana intambara ikomeye nibura amezi 6 tudahagaze. Bakunzi bacu rero, aya niyo makuru twe twabateguriye. Twabwiye yuko Nduhungirehe yagize ibyo asubiza umuhungu Habyarimana ukomeje gukorana na FDLR. F23 na n'ingabo za Kongo barwaniye hafi ya Goma. Hanyuma rero FARDC kandi nayo ikomeje kurasa ibisasu mu mico bya Minembwe, kandi nanone F23 yari kuyabarwanyi 5,000 b'ihuriro ry'ingabo za FARDC. Hanyuma rero muri Mikenke naho ntago ibintu byoroshye, na gato twahageze twabwire iby'impaka ziri ku kuntu Tshisekedi ari gukoresha ingengo y'imari. Munyemerero tugane ku musozo w'amakuru nabateguriye. Mugire umunsi mwiza, muhaye muronke kuri uyu wa mbere. Aya makuru rero mugaruke turaza kubabwira nandi arabagizwe mu kanya. Mugire umugisha w'Imana mwe muri kumwe nanjye Jean Pierre.